Začelo se je z Lipicanci, Avstrijci in kranjsko klobaso. Nadaljevalo se je s Hrvati, istrskim pršutom in teranom. Ko smo že mislili, da nas nič več ne more presenetiti, so kot strela z jasnega udarili Srbi. Zunanji minister Ivica Dačić, ki se je danes mudil v Ljubljani, je namreč povedal, da Srbija resno razmišlja o geografski zaštiti Magnifika. Možemo da slušamo da možda i vidite Magnifico da peva na srpski kao da je davni rođak Stefanovića Karadžića. I da to bude jedna od tema koja bi se iznosila u međunarodnoj zajednici. U svakom slučaju mi ćemo imati za svakoga CD ili kazete od njega uveče da se sretnemo i slušamo svi zajedno njegovu pesmu Pukne zora, pa da vi vidite onda. Minister Dačić se je po srečanju s predsednikom države in vlade odpravil še pred mestno hišo, kjer ga je sprejel glavni pogajalec Zoran Janković. Bo, pa je prišel. Se upa, da bo zraven kajmak, se bo doročil. Užijo. Pa, kje si, Ivane? Pa gdje si ti? Kaj to sliše da delate? Šta kažeš? Šta? Pa ne boj Magnifica, on be špila, ne? Pa on se čuje ko Srbin. Pa 700 let oketno, ne? Ajde, gremo da jedno piječe pa zadovorimo, ne? Onda Još samo častim, spremi ne? ove dokumente i ajmo. Ajde, greva, ne? Ej, zakaj Magnifico, ne? A ste razmišljali mogoče kaj druga, ne? Ona gre tudi z vami. Pa nije loša u redu, ali ipak nije to isto ko Karleušu. Pa ajde, da damo šaljo, ne? Ti si mlad, ne? One za tebe. Gde sam bre mlad? Imam 51 godinu. Nisi ni počeo da piješ, ne? Osrednji del srečanja je potekal za zaprtimi vrati v znani ljubljanski restauraciji. No, pred kakšno uro je pred novinarje sedel Zoran Janković. Na vprašanje, kje je minister Dačić in kaj sta se dogovorila, smo dobili rahlo skrivnosten odgovor. Gospodu Dačiću pa želimo še enkrat na zdravje. Je pokazal za moje občutke veliko več pozitivnih stvari, kot se bi pričakoval. V bistvu se, da bo veliko več nasilja in grozedja in ugotavljam zdaj, ko se sam treznim, da sem plačal kar malo 5 jurjev za Magnifica. Družabna omrežja so danes kar pokala od komentarjev. Dragan Bulić je na Facebooku zapisal, da gre za tipična srbska posla. Lajkali so ga mnogi znani glasbeniki, med njimi Dadi Das, Goran Šarac, Jasmin Stavros, Aleš Klinar, Miran Rudan in Igor Pirković. Na Twitterju se je oglasil tudi Janez Janša, ki vlado sprašuje, kdaj namerava geografsko zaščititi frajtonerico kot avtohtono dolenjsko glasbilo. No, iz režije so mi ravno kar sporočili, da nam je končno uspelo dobiti tudi izjavo Magnifica. Poglejmo. Slovenija je moj dom, jaz sem ga tako razumel. Od nekdaj se počutim doma, kle v Šiški, do Jankovića grem kar nič. Ne bom zdaj kar nekam šel. V glavnem, zdaj smo vsi v žlahti, ali naš, ali Srbije. Kamorkoli bom šel, bom dobrodošel.